Tada dođu neki ljudi iz Judeje i počnu poučavati braću. Ako se ne obrežete prema običaju Mojsijevom, ne možete se spasiti. Se ne obražite според Моисеевия обред Моисеевия обред, няма да се спасите. Pavle i Barnaba se suprotstave, te nastane velika prepirka. Na kraju odrede da Pavle i Barnaba s još nekima od njih odu u Jerusalem da rasprave o tome s poslanicima i starješinama. Zajednica ih dakle pošalje na put. Prolazeći kroz Fenikiju i Samariju pripovijedali su braći o obraćenju pagana na njihovu veliku radost. Kad su stigli u Jerusalem, zajednica, poslanici i starješine ih dočekaju. Oni im ispripovijedaju šta je sve Bog preko njih učinio. Ali ustanu neki koji su prije obraćenja bili u farizejskoj sljedbi i kažu: obraćene pagane treba obrezati i narediti im da se drže Mojsijevog zakona. Sastanu se poslanici i starješine da to razmotre. Nakon duge rasprave Kefa ustade i reče: braćo, vi znate da me Bog prije mnogo vremena izabrao između vas da objavljujem paganima radosnu vijest da bi povjerovali. Bog koji poznaje ljudska srca darovao im je svetoga duha baš kao i nama i time posvjedočio da ih prihvaća. Nikakve razlike nije pravio između nas i njih i njihova je srca očistio vjerom. Zašto onda iskušavate sad Boga tovareći na učenike jaram koji ni naši očevi ni mi nismo mogli nositi? Vjerujem naprotiv, da se spašavamo milošću našega Gospoda Mesije Isusa kao i oni. Na to svi ušute. Slušali su Barnabu i Pavla. Oni su pripovijedali o čudesima i znacima koje je Bog preko njih učinio među narodima. Kad su završili, Jakov reče: braćo, poslušajte me. Simon vam je ispričao kako je Bog prvi put pohodio pagane da od njih pridobije narod. A to se slaže sa riječima vjerovjesnika. Ovako je pisano: poslije ću se vratiti i obnoviti Davidov srušeni šator. Podići ću ga iz ruševina i obnoviti, da i ostali ljudi potraže Gospoda i pagani na koje je prizivano moje ime, govori Gospod koji sve ovo čini. Sve što je od davnina predvidio. Zato smatram da ne treba dodijavati onima koji se od pagana obrate Bogu, nego im treba napisati da izbjegavaju ono što je okaljano idolima, blud, udavljeno i krv. Jer Mojsije odavna ima one koji ga objavljuju u jevrejskim sinagogama po svim gradovima i koji ga čitaju svake subote. Tada poslanici i starješine
zajedno s cijelom zajednicom odlučiše da između sebe izaberu ljude i pošalju ih s Pavlom i Barnabom u Antiohiju. Izabraše vodeće među braćom, Judu, zvanog Barsaba, i Silu. I svojom rukom napišu: od poslanika i starješina, braće vaše, braći iz paganstva u Antiohiji, Siriji i Ciliciji, pozdrav. Čujemo da su neki došli od nas i koje kakvim pričama uznemiravali vaše duše, ali mi im to nismo naložili. Stoga nam se učini dobro jednodušno izabrati ljude i poslati ih vama zajedno s voljenim Barnabom i Pavlom, koji su svoje živote izložili smrtnoj opasnosti zbog imena našega Gospoda, Mesije Isusa. Šaljemo vam zato Judu i Silu da vam i oni kažu isto. Sveti Duh i mi smo ustvrdili da je dobro da vam ne namećemo nikakav teret osim ovih neophodnih stvari, da se uzdržavate od mesa žrtvovanoga idolima, od krvi, od udavljenoga, te od bluda. Budete li tako činili, bit će dobro. Budite zdravo. Tada se izaslanici oproste i odu u Antiohiju. Tamo sazovu zajednicu i predaju pismo. Kad su ga pročitali, svi se ohrabre i razvesele. Juda i Sila, koji su i sami bili propovjednici, mnogo riječima su ohrabrivali i učvršćivali braću. Ostali su tamo neko vrijeme. A onda se s mirom vratili od braće onima koji su ih poslali. Pavle i Barnaba ostanu u Antiohiji, te su s mnogima drugima objavljivali riječ Gospodnju i poučavali. Nakon izvjesnog vremena Pavle predloži Barnabi: vratimo se i obiđimo braću u svim gradovima u kojima smo objavljivali riječ Gospodnju da vidimo kako su. Barnaba je htio povesti Ivana Marka, ali Pavle je smatrao da ne bi trebalo povesti sa sobom onoga koji ih je u Pamfiliji napustio, te nije s njima išao u misiju. I došlo je do žestokog neslaganja, tako da su se razdvojili. Barnaba je s Markom otplovio na Kipar. A Pavle je otišao izabravši Silu, dok su ih braća ispratila, povjerivši ih milosti Gospodnjoj. Proputovali su Siriju i Ciliciju, utvrđujući zajednice.